Te ngit sau alim te et thei di zong inolo. Amiel te zong hayawa inolo. Hula agila te makidot. Kapasal bel zong malawa. Along zong tu tanagi malaw. We are in Churachandpur district right now in Manipur in the house of the driver of MLA Umzagin Walte, whose car was attacked by a Meitei mob, and while Walte managed to be carried to Delhi where he's being treated right now, he spent some time at the ICU. The driver, Khangulal, he could not survive. He was brutally beaten to death. Rally ki payin wa azin ni ASEAN ban meeting dia hadin meeting dia hadu ha phone in chin nang ko yaw la ka chile meeting awm achin ke zo a follow a man zo ai le phone la switch off ki chin ko jang call no lo hi changa ke zo a bang chi de o cha a phone number ni teng la call changa switch off ki chin call te ya lo do lo a solo a loi te kwa ka phone changa ama siam pa kwa meeting ang pe wa pe te lampia na vo chin to ICU wa dam doi na ICU wa ka boy pi la lo chin a loi te la en pai lo police station kadel phayum police station kadel masau uzawa dam doi na ka so pi chin le wa amao zong dam doi na zo pi bungzagina da air ambulance kharangai to le wa air ambulance pen ulal to puwa khom din te chile la pokhom lo wa aliam ni a Delhi lam tung to ta awa pian phaya rem sai cha ke koi den et ko law be lo e chi jong ki thelo amel jong ki mu thelo aloi te asini azini ang pe yu te ngit sau alim te et thei di zong inolo amel te zong hayawa inolo hula agila te makidot kapasal bel zong malawa along zong tu tanagi malaw kataniw pela get la ma pe zel kapang tung nai lo mo chi mai along la khat be zong la thei dia lo aphai lam mo la koi ma ki pe thi lo phaya pe thi na dilai thei mo lo lampia pe le la ei zong isi le hing mel ki thei lo alwang la mel la khat be zong ki mo lo tun banga chi ta dei chi zong ki thei